Twagambaho na Sister Rumi na Bone Konsiri Nyemera ori mukuru w'ekigombe cy'abasista babikira Mariya umuhabuzi umurungi abambarara owatugira ngo akabanza kureba Aakibishopu Bakyenga mu mwaka gwa 2008 kandi nakuguma namwijwe habwe cyoncho cyo kwegesa obwebembezi burungi hamwe no gukora ibintu byinjo murundo gumwe. Bishop akaine cyoncho cyo kwegesa akegesa ni uburuta kwenda kureba handi uburuta kurenda kugira ngo utegamuze norebo kunoko. Bishop akari umwebembezi rurangano umuntu w'amagezi kandi umuntu uri kwikwa. Sister Nyemera yatugira ngo Bakyenga kata kucera kosha kwijo mu nju yabo muri cyabero kwisingiro aho yabira kira kubakomera intanda ari kubagambira mu gashogo umunyadini no kwehonga hari Yesu Kristo kandi bigambo bya Aakibishopu Bakyenga bibisize ikigombe cyabo okuruga bavuga no mwaka gwa 2008. Ishobora kwata nk'ikigombe cyitu kurumba shobero omarugariru wakwata nk'ikigombe cyako tone kiri intungamo niba yamba abantu abarwire mitwe wakwata nk'ikigombe nangwa nayo kureba ubwo mukazo guri wa St Anthony uko ari kuba nabinge byago wakwata abantu karama aba charismatic renew nguko yayakirire jo charism abantu bakazaho bakegesa abandi dini kare tukatitina kwate kigambo cya Rwanga kushobora muri Saint Musima kandi hona takwija kutwebwa kurwo magara gitu tujaguma ntumushabira no turabe ntumisinga ntumayangu naza kutushabira abo kubanyonko umuntu ni mayangu natekwa kubari yo mwiguru abo kubarukunda kachereza buri yomwe. Hona nabwo aba Bible Society of Uganda ahabwitajeri ya Ankore nabo bagamba hamugenzi obira rya hakachiko kakuru mu Uganda yona ari tukatandika gukora na Bible Society of Uganda mu myaka ya nshanjo na kinana utabintu vunura Bible yabenitwa Ecumenical Bible yabenivunurwa abakristayo hamwe n'abakristo kandi akajya akaciko akabenikajya kwa reviewers team ninga ababeni bagezeho kushwijuma iby'abavunuzi baheza gukora nabo cyo murimo bakakora je munonga kandi Bible yashohora nati neshomwa kandi iyo mbere n'abantu binji munonga tugitanise na neriye kuri Bible kwera hateji twageta ekitabo ekirukwera Bible hamwe n'ebitabo ebyo mbonano niyo apocrypha ninga Deuterocanonical. Aakibishopu Bakyenga no mwahabanyakachiko abahinduire Bible kugiho murungereza kugito muri Nyankore ecyahwirira abantu kwetegereza ikigambo cya Mukama okurugera habarukuri tajeri ya Bible Society ya Ankore. Aakibishopu no mwahabantu abatandikira itajeri okusya abantu ikigambo cya Mukama bamwe ahaba yakire kitekateke kinenguga ne Aakibishopu Bakyenga nawe ntumusima munonga ahabwe imirime yakozire kandi kurebeka ngo branch iriho nihiriza abantu nimongera kumanya ikigambo cya Ruhanga ikigambo cya Ruhanga cyongera kwika buri muntu kandi inkomora mu ngito kugukamba kugira ngo tubase kutunga Bible omuri burika Bible omuri burinju Bible omuri buri mukono buri muntu abase kumanya Bible no kujetegereza intebekanisa zo kuzika Aakibishopu nazigendo misho hari Nyamitanga kandi umuberwe no gutekatekwa kwikaho nyencha kare aharashahi 12 zo mu mwebaziyo nda Aidan Bataringaya na Mayiko tumwakire.